A ver, fai moitos anos, máis de 10 anos, antes de que empezara a Agroqueer, unha amiga preguntoume que por que había tantas lesbianas en Monterroso. Eu dixenlle que non pensaba que fora que houvese moitas lesbianas en Monterroso, sino simplemente que eran visibles e que por eso parecía que había moitas. Falando ben? Hola? Probando, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 10 edicións. Para mí realmente o Agroqueer foi como un punto de inflexión, non? De ser unha das lesbianas declaradas do pobo, abríronse portas, conciencias, un montón de cousas, foi como moi liberador e emocionante, non? Penso que a Agroqueer serviu para que a xente que vivíamos aquí, no pobo, nos sentísemos acompañados na nosa visibilidade. Pasaron 11 anos que foi como un suspiro, non? De conocer tanta xente, tanta enerxía, tanta forza, ver como se foi xenerando este turbillón, porque realmente o Agroqueer e este movimento que temos aquí na Ulloa pois é un turbillón que empeza desde o centro de Galicia para abranguer todo o país e máis aínda. Benvidos á 9ª edición do Festival Agroqueer da Ulloa. Pois despois destes 10 anos de Agroqueer creo que hai un montón de persoas, de colectivos, de momentos, ¿no? Que xa forman parte da historia do territorio das que Agroqueer bebe, esa loita do non aos encoros, todo o ecosistema de iniciativas de economía social e solidaria que leva décadas aquí no territorio tamén organizándose e colaborando para construir outros modelos de economía. Pasaron por aquí un montón de persoas que viviron abertamente a súa sexualidade, a súa identidade de xénero. Están todas esas veciñas e veciños de Monterroso e das aldeas nas que vivimos, ¿no? Está todo ese sector agrogandeiro que leva anos tamén reivindicando condicións dignas para o sector. Creo que Agroqueer xurde e bebe de todo iso, ¿no? Durante todos estes anos. Sí. Que forte, non? O que se conseguiu, sobre todo a mí, unha das cousas que máis ilusión me fai, non? Bueno, ver todas estas novas xeracións de xente nova da comarca da Ulloa, non? Que non tivo a represión que tiven eu, por exemplo, que parece importantísimo. Empecé indo moi cativa á granxa, encantábame. Teño como un recordo super especial dese día, o ambiente que había. Hai un motivo polo que o Agroqueer é fundamental na miña vida. Eu acababa de chegar, eu e a miña nai acabamos de chegar a Monterroso, e para mí foi moi importante porque puiden ter un grupo e unhas persoas de confianza, e sentirme cómoda, sentirme cuidada e sentirme incluída no pobo. Esta xente nova enseñoume que a importancia dos cuidados, de cuidarnos, de mimarnos, de estar pendentes uns dos outros. Para min, eso é o millor. Cada ano é millor o Agroqueer, o disfruto máis, porque sei delegar e que me cuiden, e deixarme cuidar. Vale, damos volta e 4 pasos para atrás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dentro, fuera, cambio de lado. Pues yo lo he dicho muchas veces. Hay veces que tienes un mal día y llegáis y como que no es solo representación de un colectivo, sino que es del medio ambiente, de los emigrantes, de cualquier cosa que se necesite, o sea, sin más. Pero siempre lo he dicho que es la fiesta que más me gusta y que el día que no tenga el negocio, yo voy a desaparecer el primer día de Agroqueer y no voy a aparecer hasta el último. O sea, lo voy a vivir vivido, no trabajado. Por mi experiencia personal también creo que le pasó a mucha gente del pueblo,
de que empezó como algo desconocido, algo que daba miedo, algo que no se sabía cómo era, y al final muchas veces lo que te da miedo es porque no lo conoces, y una vez que conoces algo te das cuenta de que quizás no está tan lejano a lo que tú pensabas o a la forma de ver que tú tenías. A min gustoume moito, o sea, ver o pueblo tan bonito e tan aberto a toda esta xente que nunca oín un mal comentario do agroqueer. É un calor humano que transmitides que non se acorda da nosa infancia, cando nacemos nunha aldea tiñamos o calor humano duns veciños aos outros. Pois eso non existe, fan que sintamos ese calor humano. Non somos só os da organización, incluso a xente que ven de fora e gusta que salga ben, entonces creo que se porta moi ben. Eu vexo que dá gusto ver festas así, que, vamos, que enseñan aos demais un pouquiño, o respeto á xente e á naturaleza. A miña cousa favorita. Que sexa como un lugar de encontro, ¿no? De xuntarse. Tengo como muchas imágenes, recuerdo con mucha emoción momento manifiesto, también como momentitos de estar ahí después del manifiesto en el palco todas juntas, también muy emocionantes. A primeira vez que eu cheguei a Peneda para montar o festi, o escenario vai ali. No, o escenario estaba ali. E outra persona, no, estaba noutro sitio. Eu pensaba, como non lembran onde está o escenario esta xente, no? Como fixeron o festival todos estes anos? Foi descubrir que todo formaba parte como unha cousa de tradición oral, o de que as cousas verdadeiramente poden cambiar e poden ser distintas cada ano e que iso fai o colectivo e as persoas que integran unha cousa moi especial. E vivir como no lugar no que estás como organizando o festival, ¿no? Como formar parte desa comunidade que fai as cousas como máis fáciles, ¿no? A hora de organizar e de crear así como vínculos. No 2020 decidimos vir aquí, comenzamos a vivir aquí a Monterroso, en unha aldea. Ao comenzo, pois, como moitísima ilusión de chegar aquí e de poder participar no colectivo, pero tamén con medos, ¿no? De imponer como esquemas da cidade, nos que estábamos como adoitadas a participar noutros espacios de activismos. E foi un pouco como aterrizar, eses 2 anos que pasamos Interfestival tamén nos sirve un pouco como para ver, entender tamén nos tempos do rural. Y ahora que llevo 1 año y medio viviendo aquí, es la primera vez na miña vida que no me imagino, no proyecto nada en otro sitio, no me imagino viviendo en otro lugar. Siento casa, siento raíz y siento pertenencia. Y eso es muy guay. Cuando ya se acerca el festival, hacemos muchísimas reuniones, ya es verano, y hacemos muchísimas reuniones aquí en esta piscina, en la granja. Creo que todas lo disfrutamos mucho, creo que es donde surgen las ideas y también los cambios del agroqueer. Yo tengo muy buenos recuerdos durante el agroqueer, durante el festival, pero también tengo muy buenos recuerdos durante estas reuniones. Despois de todos estes anos, eu vexo que unha das aportacións de agroqueer ten que ver con intentar achegar a persoas, a colectivos, a iniciativas diferentes, ¿no? Que pensamos diferentes, pero que non por elo temos que vivir separados, ¿no? Entón, ese contribuir a que nos ollemos, a que nos toquemos, a que nos xuntemos, a que nos mesturemos, creo que é un xeito de ver que aportou agroqueer durante todos estes anos, ¿no? Estades constantemente pensando cara a onde vai a ir, pensando qué significa este festival, qué significa para Monterroso, qué significa para vos, y algo que uno non vexo facer en ningún outro sitio. Y, o sea, la pregunta al final es lo de cuál es tu deseo para el agroqueer, ¿no? Como... Que sigamos como estamos, e que non vayamos a peor. Ya que non, se non vai medrar, que non medre, pero que non baixe, por favor, que son uns días espectaculares, pasámoslo en grande, a verdad, en grande. Moitos anos máis, moitos anos. Este ten que ser infinito, non se pode parar. Sí, é a mellor festa do ano. E digo eu de corazón, que sabedes que eu non... A mí me gusta mucho. Y que demuestra una vez más que la gente cuando se reúne y se junta, hace fuerza y hace cosas. Claro. O sea, porque el mensaje llega. Mejor ya no puede estar, vaya, pero si seguimos a máis, témonos que ir a...
teño que falar o gallego ou o castellano. Que sigan como nacendo como en distintos lugares como estos agroqueers o lugares de encontros, ¿no? Como para seguir extendiendo, ¿no? Este crear espacios bonitos, ¿no? Y renovación también, ¿por qué no? Cambios y que nada está cerrado, ¿no? Es como abrirse, cosas nuevas. Non sei que formas irá collendo e tomando, que persoas irán chegando, pero dende logo que larga vida. Yo nos imagino de viejitas celebrando el 50 aniversario. Eso é moita vida para este agroqueer. Síntome orgulloso desde este banco de avó, non? De ser o maior desta agrupación de xente, esta familia, e que trascenda as nosas vidas e que siga este turbillón xerando un montón de ilusión e forza para acadar ese obxectivo de un mundo mellor. Non sei, pero a menos, polo menos que non vaya. Que sigades así, que sodes estupendos, maravillosos, como da miña familia. Bravo! Esta niña. Isto é o que agroqueer, puro amor, o sea... Bien. Gracias. Chapa, Gael. Este agroqueer que bonite, con toda esta xente que poder hacer, que poder hacer, que poder hacer. Este agroqueer que bonite. E faltou lo de altri, no. Pensaba que ibas a decir algo. No, non me acordou, a verdad que eu tiña pensado, que se podemos seguir disfrutando destes años, respirando, sería buenísimo. Sería buenísimo. Bueno, pues ala, que valga para algo, non sei se falei eu ben ou mal, que acostumbro a falar moi rápido. Se non se entende, ti corta todo, que a mí non me importa,